gota kuriya genda program mi en foroto kam kan hama huriha belun terina bes program marhaba dannawan adi ramadan karim ade algome program kuriya dairu galon kurimis mi faha ko lifadan tiya be funan algome ge program ga baveri wevene tiya be fulun ge hippulu ga algome edwa ko wahaka dakka mawdu ge daira ge teren ebe suwalen ufide kam ga wani nama e suwale kurmu ge fursat onnane ade degotaka tiya be fulna suwal kurevene eggotaki tiya be fulna ham beenu fulwa suwalen sms zariya informali ma algome iradu kurebiam suwal ta libe tartibakun e suwal ta ka jawab genesteve to masay kurmu gendana anagotaki algome ge program guluwala wagen algome ge shehunna ham wahaka dakka tiya be fulna e duha kandaili fa mawdu ge daira ge teren olum filum beenu fulwa mawdumat taken olum filuwene ade tiya be fulun sms kurawani haten nuwe den hateren ashen eke mi number suwale go ekkam gowani nam ham suwal liwom foge sms kurabami program go bayre wada gannom beenu fulwa kam gowani number be fulege nanjaswa mi number sms kurawani ade haten nuwe den hateren ashen eke mi number sms kurawani ade algome program kuriyada iruga algomenna ekiga dini ilmuren bayre wada gan devwana tiya be fulna mawdumat genestin mattaka egotum miyatu algomenna eke bayre wada gan devani dr musa anwar hasan adi asheh ahmad mamun debe fulnas program marhaba adi ramadan karim allah ade algomen hama mi program kuriyada iruga algom kurimis fa kurifada media harke sifadan algome kuriya genda dini suwala jawab mi program mi iradu kuribya miya haru algomen hama komme duwa hakwes haviru hatorgad baga mi program tiya be fulna genestena ade algome komme duwa hakwes waki mawdu ihtiyar ko mawdu ge daira ge teren iradu kurya wahaka dakani tiya be fulna suwal kurmu ge fursat wes e mawdu ge daira ge teren algome mi hulwalani ade mawdu ge gotuga mi algome wahaka dakka mi mawdu ki heyokam edenama kurimatlan annashe mi mawdu ge daira ge teren algome wahaka dakkan doktor mi kowa mi mawdu ge taarafa ki kowa mi mawdu ge mi buna wahaka ki bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain kuriya be funnas barakat allah hoge heduma tahniya danno adami mawdu ga gumme mi buna hiyokam edenama kurimatla annashe adami mawdu ga gunam balala roga miga mi bunani पर मुहिम कमे गवाहक एकमे लिबगत मटका एकमा कुर्मतिला अन्नाशे आद मींग अवर में नेगे चकी मि गोवालेवनी हेवकम कक्कम ए हेवकम गा कुलेफाने दिमाग दुनिया के बाद जरिकमा आखिरत के बाद जरिकम एगतुम मि हदीस की किद मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमला मस मुस्लिमुन्ना बदलको अन्ना तीवे ए मरमला इस्तिकबाल कुर्मटका मुस्लिमुन्ना अंगवा फावा इंगे बनवत गोवाले बाफा गोवाले में एगतुम एकरेक फानो मी हदीस कुरबाफने या बाय अल खैर अक़बिल व या बाय शर्र अक़सिर माने की ए हेवकमंग एदे मीहाए तिबा कुरमतिला अन्नाशे अदि नुबाकमंग एदे मीहाए तिबा नुबाकंत दूकों अल्लाह सुब्हानहु व तआला के मगंग एबरी अन्नाशे एंकम अगुणमें रमलान मह बलालायरो रमलान मस अगुणमें मी अन्ननी हेवकमा बरकाता रहमता फाफ फसमा नरकान दिनेवुं खंग अगुणमें नकीत मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बसपुन गेंदे एक लेफन दरने या बाइल खैर माने की हेवकमंग एदे मी है माने की हेवकम का मी है एदे कमगा वाणमा एकन लिबिगत मट्टका सन्नानी हुस हेवकन तत्तके एमा कीत मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लेफानो के बसपुलगा मिकम अगुणमें इशारा करबाफा मी हदीस के पहत बय में बलालायरुगा मेननी नुबाकन तत्तकुं माने की रमलान मस अतोजकम गावन माने एहमस सरतकस नुबाकन तत्तकुं ननस रमलान मा की हेवकम के मसरकम बातीवे हेवकम कुरमटका एम्बेस अवहंग अन्नाशे ए फरल फसनमाद कुरुं कमगा वी नमे सदी मी अल्लाह मी तराविस कुरुं कमगा वी नमे सदी दबनमाद कुरुं कमगा वी नमे सदी की कुरान मुदारसा कुरुं कमगा वी नमे ए कंतत्त कुरमटका अवहंग अन्नाशे म्योती तिबा मी होना 30 तो के मुद्दते अल्लाह सुब्हानहु व तआला देबाफे एम्मा मी मुद्दतु के बेडुं हेगुतुका हिफाशे मी मुद्दतु के तेरेगा मी मुद्दता बद्दल्ले मी मुद्दतु के बेडुं हेगुतुका नोहिफिज्जकमगा वाणमा एमीहा एबर वकिंग अबाज जोरे को नेकमा कित मा नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओनी बयान करबाफ अदि ನುಬಾಯಕಂತ ತಕ್ಕ ಎದೆ ಮೀಹುನ್ನ ನುಬಾಯಕಂತ ತಕ್ಕ ವಾಗಿ ದಿನಮಟ್ಟಕ ಇನ್ಸಾನಾಗೆ ಹಚಗನುಗೆ ತೆರೆಗೆಯ ಏನಗೆ ವಶಾಗೆ ಮುಳೆ ಶೈತಾನು ಬಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಕಸ್ತಳ ಅಳುಬಾಣ ವಾಹಕಕ್ಕೆ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ಈ ಹದೀಸ್ ಖಾನ ಮನೆ ಇಶಾರಾ ಕೊರವ ಮನೆ ದೆಂಗುನಿ ಅದಿ ಏಗ ಮೀ ಎಮ್ಮೆ ಖಾಸ ಕಮಕಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ತಾಲಾ ಸೋರುಗೆಗೆ ದೊರಕೋತ ಹಿಯೋಕಂತ ತಕ್ಕ ಕುರ್ಮಟ್ಟಕ ಏಕ ಕಂತ ಎದೆ ಮೀಹುನಟ್ಟಕ ಹುಳುವಾಲಿ ದೆಬ್ಬಾಮನೆ එකලංගේ හොකම දොරතන් හොළුවා දෙවපා එන්නමස් ખાસකොතෙග්ගා බිකන් රෝද මට්ටක ඉතුරු කරවෙගෙන්දේ ඉල්මෙන් විදාලවාගතුගා උඩුග දොරකෝත ජීනත්තිරි කරවෙගෙන බද්දේ මලායිකතුන්ගේ රහමෙන් අවමෙන්න බාලවවා හැම යකුගා
चोरगेग मैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुरको तलब्बा फवायरुगा रोदोरिन नटका खास दुरकोलें हुन्न वाहा की मैं नबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और में इशारा करबा फवायरुगा ए दुरको लिबिकत मटका हकीकत को मी हदीस और में नबी लिबे मसे कुराशे ए मसे के कुरीमत यबा मी हुन्न और रैयाने के दुरको बदमुगे नसीब यबा में लिबिगन दाने चलो मैं मी हाइसा हम बेदन तेरे के फरातन विफवा सुवालक जैलान दे अळो में हेयोकमं एदी वाहक दक्का इरुगा हम मी हेयो कंतत्ते के वाहक अळो मी दक्कनि दे रमजान माह की कीरत कुरान के मसर वी इरुगा अळो में बेदन तेरे के फनवा मी सुवालकी हाइलुगे हालतुगा कीरत कुरान के विदाने तोय शमाम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह आदे मी हाइलुगे हालतुगा हुन्न अंगना एमिहा कुरान फतुगा बीहुमुगे मसलागा एमरिंगे तेरेगे बस खिलाफ एन्ने माने की ए हुद्दवेगे वाकमे नू कमुगा එහෙන්නමස් කුර්ආන් කියවුන් හයදුක හුන්න අංහෙන කුර්ආන් කියවුන් ඒ එනාය මුසෆ්ක අන්නුලා කුර්ආන් කිය විදාන කමුග ඉල්මරෙන් විදාල ෆනි සවබකි මි කිරිත කුර්ආනකි මිසාලක හිතුන් දස්කුර වෙච්ච කමුග හිතුක දස්කො ෆොහරිච්ච කමුග වන මේ කුර්ආන් මුදාරසා කරුන් නොත කුර්ආන් හිතුග හුරි එච්ච මුරාජා කුරුමුගේ ගොතුන් කියවා කියවමකි එවස් මසලෙන්නු දෙංග මෙහෙම්මේ මි मुसफ़ के तो कुरान के बीहुम का वुदू के हुरुम के मसले गुले को तुम बहस करे पोती ए लायमसु इल मुतहरून के तफसीर के तेरे के बाइंग में विदालवनी इतनो के आयतों के तफसीर की ए मुसफ़ के तो कुरान का अल्लाह का मुकावाना वुदू मती के हुन जेहेनी එහෙන් නමස් මී අනබෑ ඉමරින් තෆ්සීර් කරවා තෆ්සීර් ඉමරින් විදාලවනි එතනුගේ ආයතුගේ මී මුතහරුන්ගේ මානේකි මලායික බේකලුන්ගේ වාහකේ එහෙන් වීම මී ඛියා මානේකි තෆ්සීර් ඉමරින්ගේ තෙරේගස් මී තෆාත්තක තෆ්සීර් කරේෆා මවුදු එමසලේකි දෙන් එහෙන් වීම ජුම්ලා ගොතෙක්ග හයිදුගේ හුන්න අංහෙනාය එමීහාය මී මුස්සෆ් කන්නුලා දෙ මි zamaaneki මී ෆසේහ zaman මානේකි टेक्नोलॉजी के वसीले तक कुरियर है कि गैस अरुण में न मिवानी मी डिजिटल ज़माना का हिसाब आदेफ अतो गेंगुले मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन का किरत कुरान रखा करे फे बहुरे एहम वजह मी फ़ोन बलागन किरत कुरान किएवं ए बस मसले नो दें हम एहम में मी हम एगोतंग हुन स्मार्ट वसीले तेंगे बहुरी टैबलेट नमेस आईपैड नमेस नो तो मिजातु के कोमे चेक ए बेनु करे दान डिजिटल कुरान बेनु करे दान එන්නමස් මීග අංහෙනයි හයදුග හුන් අංහෙනයි කුරුන් හරාම් කන්දතෙක තෙරෙග මෙති නමාදු කුරුන් හරාම් වානේ අදී හැම එහෙම්මේ එනේක හුද්දෙන් වානේ මී රෝද හිකුම් වෙසුද්දෙන් වානේ මේ කන්තතෙන්ගේ බරි එන්නමස් කුර්ආන් කියමුග මසලා ගෙමර විදාල වනි කුර්ආන් කියවුන් ඒ එනේක බස් මසදෙන් කුර්ආන් කියවේනේ සබබකි कीरत कुरान की कुरिमस बयान अलों देने फदाएंगे हित्तकुगे रक्का कुरेवे कम गवाती हितुगा रक्का कुरे मुदारसा कुरुमकी नो तो मुराजा कुरुमुग तेरे एगोतुम मुराजा कुरुमुग गोतुम कियउमकी एक जात बजार मसले नु अनेक कोलों कीरत कुरान की एक जात बलारुगे ए जिक्र दुआ तके එහෙන් වෙජ්ජියා එනියතුග කියව කම ගාවිස් එබ්බස් මස්සදෙන මානේ කි ආම ධර්ම අල්ලාහගේ රහමතින් රත් කෙවෙලි විගන්දාන तकुल में अळुम हम रमजान महोगे वाहक मि दक्का इरुगे रमजान महोगे अळुम बने होकमं एदे मीहा अवहं अन्नाशे अवस्वे गन्नाशे हवमल तकागे कुरिमतलाशे कोबा रमजान मस अळुम में रमजान मस पेशिगे मिदिए मी आहारगे रमजान मस मियद मी फरतम दोस कुरियम में 30 तो हाके अळुम में दन्नवा है मी होकन तत्तकुम फुरिगेम वा दोस्त हे अमल तक कुरमुगे रमजान महा मी बदल कुरा इरुगे अमल त बहटन जेन गोतकी को बाबा अद में रमजान महोगे अळुम में अमल त बहटन जे गोत बदाला इरुगे मी रोद माह की अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी बार मसर गुतरे खास करवा फवा मसरे एकलागे मी रोद माह खास मतिरकम देवा फवा इरुगा अउन में अमल त कुरमाने की फरल फस नमाज बराबर जमात का कुरमा अदिया को अउन में अने मी तराविस नमाज कुरमा दम नमाज कुरमा कित कुरआन कियवमा बिकत अउन में हीवा के वंग बजे कुरीक वज्जा मिसाल का नमाज अवन में नमेवते की फस्कुरमो को सब वक्तों कटाए दार वस गिन पर नमाज नुकुरवे एक बदलु का अवन में बजुम खंडालंगे बज्जे है मिरमला महुगा ए बंगी गोआथनु अवन की मिस्किद के जमात वनोते केग नमाज कुरा कम गावा नमस मत अभी हो नमाज कुरा कम गावा नमस ए नमाज के जमात गोस नोते ए वक्तों नमाज फसनु को भी है सब का कुरुंग इवर मुहिम को हमें को ताउन में मितिबनी गुरुआं कियवं मितिमे तिब्बा अउन मेंगे ए मस फायत वेगंदनी जेहिंग अनस फायत वेगंदनी अउन में कुरआन अकरनु केते अउन में कमे दो के गुरुआन के मिंवरे अउन में बज्जे कियवं अउन में दरिंग एकम के शामिल करंगे बज्जे है एक दिन हिबर दे वजह अउन में के कुरआन कियवा कुरआन घर बाइकम गा देंगे बज्जे
adi agunmenge gotige doro kis qur'anu ge getakkamuga wange bajje kuri program taka sagunmen onnane kid qur'an kiyawa ge ka kid qur'an nukiyawa ge misalu kid man nabiya sallallahu alaihi wasallam ge hadis bas polokum bayan godi vekelefan vidalwani egega kid qur'an kiyewe ge ka egega kid qur'an nukiyewe ge misalaki falu gochche ge misali adi hamayage mihegge hashikanduga me kid qur'anuga mimbarinwa mihegge misalis kid rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal baitul kharibe mane ki egega makonu wapola mulikege faratak kulevetti ane kanakanda angosami tantam vetti hore gege misale e utakid man nabiya sabak debba ne magun men mi alukan kormuga hiwa kibange bajje agun men midenne gota mi fursatuga agun men lifa fursatuga beenun hegutuga hit mohifikamuga wanama madamai sagun men gata marwanna insanaya me gatuga waichki maru e maru atwejjakamuga wanama e maru agun menge hashikanduga purana hifagen diyama din agun men kurven eskam bebes kam nonna ne ma maru amo kurin e marattaka tayyarwe madama allah subhanahu wa taala hadratuga mi miyala mi namaz kurime miyala rode hifime miyala mi ane mi sadaga kurime miyala mi guruam mudarasa kurime mi hunna kanda din uganna dinime mihem bunelafa dakkan etchin onnan ebajje ei eduwahun agunmen e kanafarat balalar kurmaccha balalar waifarat balalar furaga balalar ebesech nekamga wanama agunmen bokol wata naraken illa levene e narake onu wattale unima e naraka agunmen anda unnane emma misale ka agunu mihem bunima sivakura mihe sivakur misale bunefana eima budu kamen nonen nun heye enes agunmen honu tawaigge tereya mi masfocche battalima nuwata mi telul mattaka rimmahe battalima mi e begendago agunu amire sivakollen ebajje ei hamai kane irme mi dalwagata narakaliya kalifanuge emme percent en allah subhanahu wa taala mi dunia macca fodoba mi onnene ehemma ki rasulullah sallallahu alaihi hadisa gonna mi kadur oshegge mimbarun kamuga winmas tibai nge hashikana naraka mutti kurwe kamuga anu ekam maseka kurade ei naraka ge me kuda azab libani ki rasulullah ge bodbe abu talib ge faane kele faanuge isrifluga bebani ranumba ko talifanu ba fawan ke ba ek hennama e fawan ke ba sama telefon sekundi kikin aragen dakam ibadi medane makko ba to muli miha naraka ke teren illa le oni madi miha ko fahur nuba kantata lib azab li mundaruga ene halake mami duniyamati ga awun men e kitemme mi musandi ko mi hekum ganes kitemme ara bara jahugun mi hekum ganes madama allah subhanahu wa taala hadratuka hutti hunneruge enege e matiwari kama maikama eneka nonna ibs faade eneka nukuran e kibegen ei eduwahaki komme nafsakabes e nafse kurikame ge rah allah subhanahu wa taala dakkawa duwas misaleka agunduga namaz nukurone meni mihege sabunne agunда e me deenuga angwa pawa kantattakka nukurone meni sabunne nuba kanta aragatir meni kurige sabunne ehem bunumakun ehenu baan faada nona ei komme duwa komme nafsagas bunane nafsi timannage nafsi timannege tibayaka kodde kamen nonnane darifulu mamma yabbuna mamma darifulu yabbuna bappa adi tima ebaykattaka tima gohiya waguten heta kuri emmen bunan ema kid qur'anu ga me allah wahi qurba fati yawma yafirru al maru min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imrin minhum yawma idin sha'nu yughnihi ema komme nafsebbe sedo balani timage nafsu salama kureveto edohoge baajjveriyaki timage moonu alivegenda miha e moonu aliginda mihage fain enege kanata libegendani e mihage moonu kaluwegenwa mihayege fallibegendani miha baatu henkama gane miha bor bakin abajjeveriya ku nekkama kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam hadis kurema khasokate ga ramadan mas agun memna baddal kuri mi masaru ga agun men kitemme kuda hokame kuri kamuga winamsege diha guna agun men libegendana kama kitma nabiya sallallahu alaihi wasallam agun men nawani ishara kurawa ade rodiya swal mi program ga ham bayruam benuwa befla kuri kamuga wani nama haten no den hataren ashen ekke mi numberan sms kurawani ade gulalaga algumen nawahaka dakkalam beenu fulwa kamuga wani nama hama furi hama nanje sema foga sms kurawani swalen oi kamuga wani nama swale lioma foga haten no den hataren ashen ekakam sms kurawani شيء هم مي موضوع دائرة ترين واحد ذكر ده مشي هو واحد فلوج دكتور واحد فلوج إشارة كوربي رودم هو عام قلت قالوا من عمل تباهتم بي قلت أقوله قلت أنا ترى نيم مهم كمان قلت قالوا من رودم هيفمو كسبب حاسب عند دائرة فوري هم رودم هيفمت تكا قالوا من كينا بعمل كورم مجه هذا رودا فوري هم رودم هيفمو كواحد كبلا رودا مي إيجا مانه كفرتان بحاوي مانه بلا رودا كي أي كمكم مناوي كنا كنهورون دين أرمين مي فقه استلاح بلاروجا مي أنني
rodeke mikiyani keuma buima adi shahwettakun adi roda gellidana emha efad emha kantattakun durheli wegen fajr wagutum nata fatis namad bangigowa wagutum feshigen gos maghrib namaduga bangigoma demeduga e demeduga mi hunna hurun keuma buima adi mi roda gellidana maneke shahwettaka mifata kantattakun adi ege iturun wara bar kantatteke ege terega roda veriya amal koran je kantatteke himenigen da gotuga em egotan hunna hurumaka mikiyani roden hurume em roden hunna iruga alonmenna visnalem vikamaki mi min alonmen mi rode furihama rode ka wani kon gotakun to misalaka mi rangalu mi alonum demme mi dennevi ta mi fiqh istilah bala iruga rode ke mikiyani fatis namadu bangi feshigen bangi gwa wagutum feshigen gos maghrib namadu bangi goma demeduga keuma buima adi roda gelle meha kantakun durheli wegen hurun kamuga එහෙන්නම මිසාලක මීහකු ඒ වගුතුකලෝගේ ඒ වගුත්තහුගේ බොඩු බෑග නිදා ෆොති මිසාලක නේද එහෙන් වෙච්ච කමුග අවානම හගීගතුක එනගේ රෝදෙන් ලිබෙන්වා ධර්මය සවාබ එනේක නුලිබෙන සවබකි මි රෝද ෆරදු කරෙවමුගේ හික්මත්තක බලා ඉරුග මීගේ තෙරෙන් අලගොණෙන් ලිබිගන්නන් ජෙහෙ ඒ ෆිලාවලෙන් ඒ බඬු හැකමුගේ එහසාස් ඒ ලිබිගන්නන් ජෙහෙ ෆිලාවලේ सुवालकी कीवे रोदें हुन्ना इरुगा बंडोहाकमुगे एहसास कुरेवें जेहनी एग अल्लाह सुब्हानहु व तआला मिवनी ए हिकमत कमुगा लव्वाफा सवब बला इरुगा दुनियागे बतिबी एकी कंकोल तकुगे की दिमदि माल गाळोमिगे राज्य बेलि कमुगा से दुनियागे हें दिमदि माल हें कंकोल तक बेलि कमुगा वियस रेका दुवाल एफहार बंडफुरा केवेन मिंवरस नुलिबे देर निकमति फगीरुंगे बतिबी ngeto kambo nulibe fagirun ebe tibi ehem vejja emihaya e haahunu kamuge terege emiha kureve ihsas algon men mi tanawaskan nota mi kambo kabota keti ebe huri ehen namas mi roden hurumuge sababun algon men ekandatakum manavegen tibun em e ihsas algon ewagutuga mi ihsas kollani ekkala fagiru nikameti miha nota kambon echen nemmiha emiha e haahunu kamuge ihsas kora wagutuge emihage hita veriwa shuurtaka ihsas tan algonmen e danegatum ei ekkanta anekkamaki algonmen war ginam kiya ecche mi kiya wahaken ehnoto mi rode hunneruga ruligada veye nuwata ketterikan kolundani mi hagigatuga war hitamori wahaken ei algonmen hagigatuga miwaruge mativeri alukamegge terega algonmen vetukonata mifada alukamakan algonmen kurimetlafati vi hinduga alonmenge dulun hagigatuga beeruweke nuwane fada ibarattekin beeru kureveni maneki rodayge sawabunne timanne ruli adeveni rodayge sawabunne timanne wen kame mi kureveni angis kureveni wen kame mi wen kame mihos migotan alonme by far beenun kurevun ei war derakame maneki e huriha kame maneki viyanuda nota gos kamaka faafe gotuga vedana kantattaka magufahiwa sababaki timanne roden hurume එහෙම වෙච්චිය ඒ රංගලු කමක ෂෙන්නුවාන් එහෙම ඒ වර බොඩන් අලොන්මෙන් හැම විස්නුන් ජේකම රෝදේ තිබේ හිඳුගා අලොන්මෙන් හගීගතුග මි ලිබ්බෑදේ ෆිලාවලකි කෙත්තරිකමුගේ ෆිලාවල දෙවන ෆිලාවලක ෆොරතමි දෙන්නේ විහෙන් මි බණ්ඩ හැකමුගේ හිසස් කරවුන් දෙවනකමක මෙති කෙත්තරිකමුග එහෙම වෙගෙන් තලොන්මෙන් බයන් කරවා මෙති රෝදේ හුට්ටා මීහකෝ ඇස් තිමන් වාකේ මීහකෝ රුලියරුවන් එන රුලියරුවන් මසෙක්ක කොෆේ නොත මි හින්හමනු ජේපද බස්තකේ බේනුකො මිගොතන් අදම් මසෙක්ක කොෆි කමුගා වානම ඒනේ දිමාලම් එක රද්දු හැමලෑ ගොතුගා බහෙ බුණුමුගේ බදල්ගා ඒව ගොතුගේ නේ දිමෑ බුණාශ තිවන්න මිරි රෝදේශේ බුණ ෆහිසාබුන් එකන්තකුන් දුරු වෙකන්නාශේ e mi asluga mi kurakama ki kobato alonmen rode tiberu kurin dr musa anwar spaha kore fadan rode tiberu alonmen kura heyukantattaka not ramadan mahuga alonmen kura heyukantattaka ehe masar takuga alonmen kura heyukantattaka libe darumaga minwaruga warabod tafatenge bave aamu halata balaruga al hasanatu bi ashram salih meti dihe komme heyukamaka diheke ehe names ramadan mahuga alonmen kura heyukantattakuga eta gunekan ituru wegende hama ehme misalakan alonmen keni tami එක්ගාගණු ජා දෙදුණි මෙරුමුගේ වාක මිසාලක රෝදෙන් හුරගෙන් කුරුවන් කියවීම ඒක ජාතු ගස් ධර්ම ලිබේන රෝදෙන් හුරේ කුරුවන් කියවීම එබලිබේ ධර්ම ඉතුර আদি එහෙන් හදීසකුන් අලුමන බයන් කරව රමදාන් මහුගා කුරා කොම්මේ හේවකමක ඒක හයිද්දිය ගුණ දෙමිගෙන් දාකමුගා වාගේ ධර්ම ඉතුරු වෙගෙන් දියුන් දෙමිගෙන් දාකමුගා බයන් කරවා ෆෙබ එමෙ ඒගොත බලායිරුගා රමදාන් මහුගා අලුන් මෙන්න හගීගතුග ෆුරිහම රෝදේකන් රෝද හිෆා හිඳුගා වර බොඩ විස්නන් ජෙහෙ මිෆද කන්තත්තක නේත එහෙන් නුකමුගා වානම වාන්තකේ අලුන් මෙන්න බයන් කරවා මෙති
misalaka mi kewma boyima mikantakun duruhelegen horegen ehen namaves e rodeveriage kiben den fennan jehe ehen kanta tenaka enek kiben nufenna kamuga awanama ei fs mi alon men amuka divehe boga beenu kurane raalamatika ge bina kurume e me kalkamaka wana mane kevs faada nek kamike duala tardamena haabonda huriki kura bekar kamakashe e wani e zaatoga එහෙම එයි රෝදෙන් අලොණුම ෆුරිහම රෝදෙන් හිෆාරුග විස්නන් ජෙහෙ මෑගඬු දෙකමින් අලොණුම ඉෂාරයක් කුරිය දෙකන්ත මෑගඬු ගොතෙග විස්නන් බෙට්ටුම එහෙම අලොණම් ෆාහ කුරිය දෙනුක්තයි نا تقول مهم بدن طريقة سؤالك أو من جهة دايرك بدن طريقة سؤال من رود هكي هم يكن بندوها هون كم قصة هم يكن نكاه هرمو كورا كم نون كم بنيه كينا هاس قطة كم سؤال كم أفعى غنوانتكم هفا إتش قطة رودا يبا صفة قد دبي كوابا رمضان ما هو مي أفعى غنوانتكم رودا هفانة قطكي هذا مي اتفاق انت سؤال او من مي برنامج سؤال كاي سورن اگفگن گجه هذا مي أفعى غنوانتكم رودا هفاق تاون بلا لا رغا මිහාර මේ ඉල්මෙරි මිදාලවනේ හගීගත ගරෝදේකි එතර ෆුසු කලකමක බේර් ෆුසු කලකමක දෙබෑ ගුඩිගෙන් හිකා කමක බේර් ෆුසු ආගොණ මෙන් රෝද මිහිෆනි අවුණ මෙන්න අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නහී කුර වෙම්මිහා කන්තත්තක මිසාලක තිමාගේ අතුන් හරාන් එච්චි ලිබිකතුන් හරාන් කමකන් අරායගතුන් එකන්තත් දෝකොල්ල මිසාල අෆ්ෆාන් වස දෙන් අනකමකී තිමාගේ ලොලුම් මිහා මේ රෝද මිහිෆනි Allah SWT nahi kura miha kantattakum ena lo mi efara kuran misaleka TV kamuga veena me sad mi zamanu gedemme koda me ishara kuri modern zamanu wasilattakum kamuga veena me sad yenu tafat wasilattakum gas ega Allah SWT nahi kura wafawa fahish manzar taka adutaka achita himene kamuga wanama demme ke ishara kuruga timanna me rodeshe timanna ekantattaka araganna ka ben menune no de mazrata balaka ben menune kya timanna gilo ඒ මරාලු මිකේනි ලොලුන් රෝධහිපුමෙ දෙම්බති කම්පතු රෝධහිපුම් කම්පතු රෝධහිපු මානයිකි කම්පතුන් එපදකන්ත වාහතන් අඩු නේහුම් මිසාලක බයක ජවාබ කරා තනක මෙහුන හිවරදෙන් ඒ හුන්නක වගන යඩතන් ඉවෙනත් මිසාලක මීහකු බයක මීහුන් අනේ මේ නොබෑකමක වාහ දක්කාකම වගන වාක තන් අඩු ඉවෙන එක වගන එපද වාහකත අඩු නාහා තිමා කම්ෆයි එෆරා කොල්ලු මේකේනි කම්පතු රෝධහිපුමෙ දෙන් අනෙකමකි හිතුම් ආවොන මෙන් හිතර හසිකම මේ රෝධේ පාර මිසාලක තිමාගේ හිතුගේ තෙරේග මීහක බෙද හසදවරි කම මීහකම ජනුනියතේ විකාල එබ්ස් කම බාබාකම ගාවන තිමාගේ රෝධක සවාබ නොලිබෙන හැමක මිසාලක තිමාගේ දුලුන් රෝධේ මානකි ඒ දුලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නහී කරබාෆවා එම්මිහා බස්තකුන් දුරහෙලිව ඒ මිසාලක රීබ බුණුන් කම ගා වීනමස් දේතර ජසුන් කම ගා වීනමස් නිතමුසුන් කම ගා වීනමස් අදි තිමා එනුම්බස් මේ දුලුන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නහී කරබාෆා එම්මිහා කාන්තත්තකුන් දුරහෙලිව මකි ඒ දුලුන් රෝධේ මේ මකුරින් ඉෂාරා කරවත හගීගත ඉන්සානාගේ හි එමෙ මුහිමෙච්චකි හිතුන් දඟල ගොතක රෝධ හිෆිජ්ජකම ගාවනම තිමාගේ මුලි ගුණවන් උර හසිකනක මීහා මුලි මීහා ඉස්ලාහ වෙගෙන් දාන ඒකී තමයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් හදීස් බස්වලක ඔන්නාන ඉන්න ලෆිල් ජසදි මුද්ගතුන් ඉසා සලහත් සලහල් ජසද් කුල්ලු වයිසා ෆසද ජසද් කුල්ලු අලා වහියල් කල්බ් ඔකමන් කලේ සලත වසල්ලම් මානකි ඉන්සානාගේ හසිකනුගා ගුණවණ වෙයේ ඒ ගුණවන් ඉස්ලාහ වෙච්චකම ගාවනම රඟල් වෙච්චකම ගාවනම මුලි ඉන්සානා ඉස්ලාහ වෙගෙන් දාන රඟල් වෙගෙන් දාන ඒ හිතේ එම අගුණමෙන්ගේ හිතුග මිහෙක මෙන්සුග මෙදුග හසදවරි කම නුනියතේ නේගාන කම කලෙබ්ස්කම වෙච්චකම ගාන අගුණමෙන්ගේ අනේ මේ ඊමාංකම් ෆුරිහම නොවේ අනෙක්කම කී අගුණමෙන්ගේ මේ සෝරුගෙමන මේ හොරුවෙගෙන් ද දොර බන්දුවගෙන් බද්දේ අද අගුණ මේ රෝදන් ලිබෙන්ජේ සවාබ ධර්ම ලිබෙගෙන් නොද එහෙම අකීද් මයි නබියා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම දෝහක ලෙෆානුක මජ්ලිස් කා ඉන්න වාෆික ලෙෆානුක සහාබීන් මේ විදාලවනි මේ මස්ජිද් නමයිගේ දොර ඉෂාරා කරබා මේ දොරම් බදෙගෙන් අන්නානි අනේ මේ සෝරුගවන්තවරියක දෙන් බේෆලකෝ මේ සහාබී බේකලකෝ වුදු කර බෑගෙන් තුඹලේ පෙන් හිකෝ මේ ෆොසොම වඩාන් විතර වඩා නමාද කරබන් බේකලක වඩාන් අනෙකස් දෙවන දුවසම රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් එහෙන් හදීස් කරබක් මියදු මිදොරුම් බදෙගෙන් අන්නානේ මේ සෝරුගවන්තවරියකෝ තිම්මන දවසෙන් ඉෂාරා කරාම බේකලක වඩාගත දැන් ඒ සහාබී බේකලුන් තෙරේ තිබ්බේ බේකලුන් තෙරේ ගෙමන වඩාන ඒ රිවායතුක මේ අබ්දුල්ලාහ් බින් උමර් වන රිවායත් අබ්දුල්ලාහ් බින් අබ්බාස් දෙබේෆුල කර මේ බේෆුලක එප්ලන් අරා වඩාගති තිමන්න බෙජ්ජේ රසූලුල්ලාහ සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ඒ බේකලක ස්වරුග ලිබේන එක ඉෂාරා කරුවේ කී බේගන් તો බලාල දැන් මේගේ වඩාගෙන් තිමන්න මේකි මේ මෙහමානක මෙහමාන්දාරි තිමන්නේ දේශේ විදාලෙෆ ඒ බේකල මේගේ සහාබී කලිෆාන මෙහමාන්දාරි දෙබීම ආමුකතෙගම අගොණුමින් හැම ඉන්සාන කොලේ හෙන්ඩ මේ මිසාලක පරලවසම රේගන නමාද කුර්මා ඉෂාන නමාද කුර්මාදී දමන නමද මාද කුර්ම එකන්ත මේ කරවලි තින්දුවසරක තෆාතේ නාද
දැන් මේ විදාලවනේ මේ හකීකතෝ තිමන් කලේෆාන් මිගෙ මේ වඩාගතිය කීත් මයි නබිය සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම කලේෆාන් වඩා නොනිකො මිහින් හදිස් කරවිය මිදරුම් බදකෙන් අන්නානේ සෝරුගන්දරියකෝ දැන් තිමන්න කලේෆානෝගේ අමල්ත මුරිනෙග්ගේ බල්ලවාලි බිරුග වකි ඉතුරක තිමන්න මෙන් කුරා කරනතක ඉතුරුකම කලේෆාන නොකරබයි දැන් විදාලවනේ කීකේ විදාලවනේ තිමන්න නිදන් ඔසෝන්නකම තිමන්න හිතුක මිහකමද හසදවරිකම රොලිවරිකම නේග්ගානිකම මිකාලේ එබ්බස්කම තිමන්නගේ හිතුක මිහකමද රොබාබම තිමන්න නිදනී හිසාෆ් කොගෙන මේ මාගොන් මේ රෝදේ පාරුක ආගොන් මෙංග බච්චේ මිකන්තතක සමාලු කන්දේ මිසලක ආගොන් රෝදේ පාගේ හොර ආගොන් කාරික අඛාය මෙද ආගොන් හිතෝ නේග්ගානිකම හසදවරිකම එනේ ලඩෙත් දෙන ගොතකමද විස්නාකම ගවන්නම ආගොන් මේ රෝදෙන් ලිබෙ සවාබ ලිබෙනතෝ නුලිබෙ හැම එකත ආගොන්ක දුලුන් මේ මිසලක ආගොන්ක බෙරිමියා ගාතුක ආගොන්ක මේ ගාතුක තිබේ එක්වරින්ගේ වාහක දක්කා ඒ බෙරිමියා හිතුක මිහුනමද නෆරතා රොඩවරිකම හසදවරිකම ෆද්දාකම ගවන්නම කොබත ආගොන් හැම එහෙම මේ හකීකතුක ගුණවන්තක රෝදේ පුමානකි උස්සකන් කා නොකන බොහොම නුරෝදේ පුමානකි මානකි මුලි මීහා ඒ රෝදාගේ තෙරේක ශාමිලුවගෙන් දාගත රෝදේ හිපමකී ඒ පුරිහම රෝදේ හිපමකම වෙගෙන් මෙදන්නේ डॉक्टर मुसारोन हम कुडे चिंग इतुर कल्लेंगे तो मी डॉक्टर मुसैदा वाह के गुले गोतुम अरोन में ने बता मी रोदिया गुले गोतुम बयान कर वाफत मिसाल का मी आइफाग गुणवंतकुन रोदे हिफमगे वाह कनो तो मी गुणवंतकुन रोदे हिफमगे वाह के बलाय रोग हदीस तकुन अरोन में नेगेंगे बोरी आदि हम एहिम में मी इस्लामी शरीयत के बाय मी कुत्तकुगे कफ्फारे गोतुगैस रोदे हिफमगे वाह के मिसाल का रमज़ान महोगे दुआलुग जिमाउ वज्ज मिहाया अदबे गोतुगा मेथी विधि विधि के देमस्तो रोदे हिफमगे वाह का दें आदि बाय हालत हो गए बादे मी मिसाल का ज़िहार के कफ़ारा गवाह दस देमस्तो रोदे हिफम गवाह का मी गोतंगे बादे हम एहम में मी हज के तेरे हज के मनासिक तो तेरे मी अलकमिंग अलाफ कम गावन मनासिक तेरे मनासिक के अलाफ कम गावनी नम नोता मी हराम गोहरेगिन कुरुं हराम कमे कोफ़ी कम गावनी नम एबोय एक बदलगा कुरंजे कंद तके गवाह के मी वरगिन कंद के बुरे रोदा गवाह का बयान कर वाफ हम एहम में मी इंसानागे मी शहवत तेरिकम कंट्रोल कुरुमट्टका वेस मी एबोरी रोदें मी फायदा लिबेक तुमई एबोइता बयान कुरवा फ मिसालक रोदेफ मकुलदान वेक मी कावेन कुरुम कुलदानकं हुरी मीहागे वाहक बयान करन तो कावेनिगे वाहक बयान कुरवा फ वाइंदुके ए जिनेफद कमकं अरागन दानकमुगे बिरोतुम अमिफद कंते मीहागे हुरिकमुगा वनिनम एन रोदे हिफागे नफ्सु रक्कातिरिकन लिबिगन्नाश माने की रोदें हुरीमा एनगे नफ्सु नते सिकुंडी एब शहवतकुं कंट्रोल शहवतकुं मीहा दुरुकुरुमं एब बारो अळे एब एम एसवबट्टका आलोन में मगीगतुग मी गुणवंतकुगे रोदे बलायरुग मिदेन्ने वे नुक्ता ते किस मी हिकमतक बलायरुग वरबोडं हम फाहा कुरन जेहे कांतते माने की मी आलोन में अदि मिहें अदि नुकानो बैतिबुम एकन्य नूने मीगा मिहिगनी की मीगे एगेतरुम वरब्बार कंते बहिंगे मिसालक मी मिफारुग इंगे तो मेद मी रमज़ान मग फुरतमदस कमगा रेग रेया इयेग वगुत्त होगा सोशल मीडिया तेरेग हम आमुआम फशाफी मिहार मियति एक केम्बुयमुगा तंकोले लिमिट कोल्लागे मी दोस्कोलो मी हिकेम बेणुवा मी हेक हिकेन रंगलो फुर्सतके कसरत कुरम बेणुवा मी हुन्न कसरत कोग्गेम मी गोतन हदागे हाशिगंड रीत कोल्लन रंगलो फुर्सतके मी अन्ननी दुनियावी गोतो इंगे तो बे इंसानागे बेर फुशगे रीतिकन देमे हेट्टुमट्टका हम रोदे गुळुवागे मी अन्ननी इंगे तो हमें हेम मिसालक बायफार केवमुगाद गेंगुले गोतकुम वेस मीग तफातकें हुरुमकी हम वेदाने गोतें हम एहुरिहा इच्चका मेने रोदे हम मुळि इंसानगे हाशिगंडा गुळिफावा इच्चे गोतुग हागे गोतुग रोदे मेन बायफार एबोरेन तो मी मेडिकल बाय टेस्ट तंग हेदो बाय टेस्ट तंग हदम वेस एब बुने बारगडनो त अग्गडे रेन तो बारगडनो त अग्गडे रेन देंगे इच्चे नुकानो बे होरेफ ऐसे टेस्ट हदन जेने देंगे फुरतमे हदाफ दें इच्चे कैगन अनका देगडे फाउंड टेस्ट हदन मी काद गो गोतेंगे बोरे मी हुरिहा कंतत्ते की हकीगतुग रोदाग वाह कळोन में दक्का कमुगा वनी नम रोदे की मी अळुकमे गोतुगा अळोन में कुरा कमे अदि हम एहेम्मे अळोन में हाशिगंडुगे बेर फुशुगे मी रीतिकन देमे हेट्टुमट्ट कानुत बेर फुश देवे तरबियतेगे कंतत्ते वेस मीगे तेरेगा हिमेनिගෙන් දා ගොතුග ඔන්න කමෙන් එහෙම එනුක්ත හැම ඉතර ෆාහ කොල්ලයි අද කුරියම් මෙදනි दीनी सवाल जवाब प्रोग्राम आदे मी प्रोग्राम गाळगो में वाहक दक्को मौदू के गोतुग वाहक दक्को मी गेंदनी हियकन ततकन एदे मीहा अवह अन्नाशे मी मौदू आदे मौदू के दायरा के तेरे आदे अळो मी मौदू वाहक दक्को दियकम गवी नमोस तेबे फुन मी प्रोग्राम ग बायरे तेबे फुन मौदू माते साफ करव बेन फुलवा कम गवनी नम ए मौदू माते साफ करम ग फुर्सत मेनी फुलवा लेफ सुवाल कुरबम बेन फुलवा कम गवनी नम एसएमएस में देर को सुवाल कुरबम बेन फुलवा कम गवनी नम ए फुर्सत सबई आदे अळो में ना गुळागे अळगो में दीनी इल्म वेरिना वाहक दक्का कम साफ कलम बेन फुलवा कम गवनी नम ए फुर्सत सबई
SMS kurabani haten nuwe den hateren ashen eken mi numberan suwalen ekkam gawani nama suwale liwa fonwani algomenna gulalam beenu fulwakam gawani nama nanjesse umafawga SMS kurabani ade algome irad kurbe ham SMS ta libe min barakunti be furnan suwal tak bes jawab demun gendana shama algome ham shawni ma de hisab algome kewmuge wahakaya dekewni algome hitarane mi wara boda rodamas kulifam mi wani kewma algome adi duwada nukya hori kamuga vi names wara boda kewmuge wahaka dekeve massare mi massarake algomenge divehinge terega mikama gulgen gos aata hege wahaka wes algome na warag ginan dekeve ko ba ramadan ma algome kewmuge aata mi bahattan je gotake wara munasib wahake kanne kayatuga mi ramadan hoge furtam do dakkalam wara munasib wahake ngeto kembuimga aaditaka balayruga hagigatuga man nabiy sallallahu alaihi wasallam ge murid sunnata balayruga ekleg fanuga sunnatuga alonu mena bayan kuraba fete kembuimga aadata gengonata mi kewmuga aada gengulumuga bayan kuraba fete maidayaki asluge emme nuba ek kamwaru kamuga ngeto e wahakeka em gohora kinsana gohora kinota maidayaki emme nuba ek kamwaru kamuga e nuba kam mana kuraba fete ei eyan hama beenum warakan elene alonu men divhe mikene ta rohamen nufelene em rohamen nufelene buna usudun eyan hama beenun echen hama alam wiye den e gota evves kala hame lamen usulen neti e gota kaabay hadam vejje kamuga awani me isahitaku tafatuki balimadukan ene kurimati umuga fursatu annan misalaka cholesterol ga masalata kurimati vedana lemacce diumuga masala kurimati hakuru baliga masala kurimati vedana adi hisabu ver falawum mifadakanta adi hituge balitaka mifadekanta tafatuki baliten eboden alonaki medical doctor kannuwi mak alonaka nege den ega tafatuki wattaruta kiyaga alona amuko mujtamatere gamuko mi inge wattaruta wahaka mitennevi mige etonum seber tafatuki balita jehidan ehema keim boimuga hagigatuga ramadan mahuga alonu men nabi daskodde filawala ki komhen ma gine echeteke kawa hakenno ngeto ege tere galun me visnamvi nabi asasum sunnatu ge kale fan bayan kuraba ummata devwa fa irshaduga bayan kuraba fa wani insana ge ane mi gohoran wata mi maidaya fude hama kiriya banfurana mutti kuren minbaru e nabi sallallahu alaihi wasallam ge mi haya pulano tekele fanu ge ge terege mi halatan alun men balala afkamu gana sunnatun fennan ge gotuga bay dosto se bade masdemas vandem ves ekle fan sallallahu alaihi wasallam ge gandor koluga fs ecche mi khakkaga nuka dosta dakamuga bayan kurwa fe mane ki mi kadura hamekani mi kira mi gota benu kurwa fa wakam vesinge den hama ehemme miharuge hoduntaka dirasataka adiyege turu nabi asasam alolmena devwa mi irshadtaka mi hori haacheka balaruga alolmena engigen dakamaki misalaka iru osse wagutu roda villag iru osse wagutuga ewagutuga ma gina baawarutaken effara keumaki ei emme rangalu gotennu ngeto ege badalga ewagutuga ham kuda gotaka mi ecche kalama fahuga den sunnatuga boda barolani mi ro kaduru kole keuma nota kaduru nota foni ecche beenun kuruma den ewagutuga alonmenna gine faram yonna gotaki sufra hunnane mo mi wattaruton husko sufra mati gecchetan aturala funnane nuwata mi roda villan cafe kanu ta restaurant ka diya kamuga vias etantanuga sufra hunnane mi buffet hunnane item tan intihaen hunnane ema ega komme wattarakun etikolen ala nimigen annaruga tashi hunnane bod farbade ka badalefa ema den ehuriha ecche kaan ebaje ei aguhama kuran ei misalakan e buffet ka kamuga wanama e agudekawara eba kaanje ka visnumen alon megemen hagigatuge ei rangalu visnumen no ege badaluga maida timbeka bahalu mane ki mi timbeka kol ebba kaichissa anebba ei boichissa baki ba nevaluma e migota maida timbeka bahalagen alon men hagigatuga mi kembum aadata gengulem mi jeheni den hama ehme mi kembum ge wahaka ama alon hama miga hama hitan ara miyadu hama ngeto miyadu algonda kurewuna tajriba ge wahaka mi arangalu kanna emvega miden aswara munasib wahakeke mawduge teren a suwaleke mi ramadan mahaki hagigatuga mi alon menna mi kemboyimage kantatta getaguga warak ginan hama kaabotake tintihan hadana ename israfuga daraje diun e koggen wana kamennu dannoy mola wahakeke di enno dannoy mola wahakeki mikam mihen onna hinduga adi ehen kantatteken evvere ma nurangalu kantatteken mujtama terege hingamun taakan minukta fahak koram benon fiharataka balayruga hama gamus bayt taketiga agu mihareri kuriya ala bay ramadan mas feshumge kumedumi foratama dos mige detin dos kurin hori agutaka mieduga agutaka balayruga wara bodti faragutaken asebore duniyage islami ehen gaumutaka balayru fennani mige anek kolo
මානෙක අගු හේවාතම් ෆෙන්නනි අලුගොන් මිගේ රාජ්‍යයක මි ෆෙන්නනි ඒගේ ඉදිකොළ මානෙක අගුත බොඩුවම දාතනේ මි ෆෙන්නනි එහෙම මිය සගිගතු ගාලොන්ම වර බොඩ විස්නාලෙන් ජේකම ඒ එගොතන් එකන් කුරුන් ඒ එම්මේ රංගලු විපාරි එක්කමුගේ නුවාන එහෙම කේම්බොයම ගාවස් අලොල්මෙන් හගිගතුක මිදෙන්න විහින් වේතු තිහාරුක රමදාන් මහ බලාලා එරුක රාජ්‍යයක මිසාලක මී ආමු हालत ගොස්කෙන් දිරාසයෙන් හෙදිජ්ජකම් ගාවානම අලුගණකම කෂවරකමයක දන්නවන් කෙරේ එව්වාහකෙන් එයි මී සාදස්තේක සාලිස් එව්වන අහරුක රමදාන් මහකී රාජ්‍යයේ මී හුරිහා ගෙතක ගෙස් ගේබිසි තකුගා මී කේම්බොයමුගා ඉස්රාෆ්ගේ දරජ ගාගණක ආමුක මී රමදාන් මහුග කුරවේ දරජය අලා බලයාරු ගෑගනක මේ හයිද්දිය නොත අඩ්ඩිහෙන් සත්තාම දක්කොන්නේ තියයි ඉංගේත ඉස්රාෆ්ගේ බෑ එහෙම අලෝණ මෙන්න හගිගතුක දන්නමොල වාහකේකි එගොතවස් අලෝණ මෙන්න එබ ඔතේ උලෙවෙන් ඔව්වා කීවෙහියේ අලෝණ මෙන් ඉස්රාෆක මිදනි ඒ අල්ලාහ් නියමෙ දෙවියේ කියාෆ ඒ ඉස්රාෆ් කුරුන් ඒ කොග්ගෙන් වාන කමෙන් නූනේ ඒ ශුක්‍රවරේ කමුගේ ශුක්‍රවරියුන් කමුගේ නුවානේ ඒක බදල්ග ශුක්‍රවරියුන් කමුගේ අවානි ඒ ඉක්සාද කොග්ගෙන් ගෙන්ගුල කම කේම්බොයමුග මෙදන්න බහට්ටන්ජේ ආතේකි ඉරොස්සේ වගුතුග මා ගිනේ චිතකෙන් නුකාදෙන් ඒ ගරිග මා ගිනේ කාෆියා දෙන් දිමාවන මස්සලේකි මගරිබ් නමාදා අදි ඉෂා නමාද තරාවිහ් නමාද යනන් තින් නමාදෙක වහක එනතම යනන් එම්මි නමාදත කුරුමුගාවෙස් මීහාගේ වරුබලිකමා ලොඩුවුමා කන්නෙක්කමා මිහුරිහා කන්තත්තකේ කුරිමතිවුමගේ ෆුර්සතු එබොයි එහෙන් වි මාස එගඩීග එවගුතුගා එහා බෑවරතකේ නුකා මිසාලක තරාවිහුම් ෆාබෑගෙන් ඇස් බලමයි ගාගනක නොෙජ්ජා නුගඩි බෑමෙ ලස්සගෙන් එනත එහා කන් හරමස් අම රංගලු කෙවුමෙන් එගඩීග කෑගෙන් දෙන් නිදාලාෆ දම්බරු හේලාගෙන් දමන මාදු කුරුන් නොත මි හාරු කන්තේ දෝ මිගොතන් ඒ අසෝ කෙවුම් ගෙන්ගුලෙන්ජේ බට්ටන් කුරෙන්ජේ ගොතේ ඒකම අරණ කබෝ කරෙන් دكتور مهم عالم من بدون تريك فرات الفاس سؤالك جهلانا بدون تريك سؤالك من بانجيا إجابة دينما لبه ثوابا مد إبس حديثكم إبس إتكم أسفا ويتو كما أقول لك آدمي تبص تبلا راون من نيجي أكيد ما النبي صلى الله عليه وسلم का حديث बस पड़े गन्ना नमी तबामी हूँ बांगियं इजाबत देश बांगियं इजाबत देने को माने कि इमामी हाँ अल्लाह अकबर की मैंने अल्लाह अकबर क्यों अध्ययन में अने माने केमो केमो से न मिहार में हय्या अल सलात हय्या अल फलाह के ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह में फदें क्यों एमा ये सुन्नत साबित हुआ कि दफर मिहा सवाब धर्म विगन दान कम को बयान करो बाबन एन तो मामून දෙන් ඒක මිහාර එදෙන්නවි හදීස් තකුන් අලුන් මෙන්න මි ෆෙන්න ගොතුක වාහක আদি එයාක ඉජාබ දිනුන් ඒක මානෙක මිසාලක අලුන් මෙන්ගේ රාජ්‍යයකින් ගත අලුන් මෙන් මි බොඩුවගෙන් ආ දොස්සරුක මි මාලේක මගතමතින් ෆෙන්න මුන්දිය බයි මන්සරතවක වාහක කොමසරක මි හඳානන් අයි කුල්ලියක ඉජාබ දිනුගේ වාහකෑම දැන් ඒරකියයි මාලේක මගතකුග මිදක්කනි අඩ්ඩියක ෆහකොලක වාහක කෑගනක ඉංගත එහා සෑකල්තක දුවයිචේ හා ගිනේනු අමුක බෑස්කල් මිහුන්ගෙන් ගොලනි වරක් ගිනා ෆෙන්නානම මේ බෑස්කල්ක දමුන් බංගිගෝ ආඩේවන බෑස්කලුම් ෆෑබෑග මඩකොල්ලයාගෙන් හුන්නානම් දෙම ඩොක්ටර් මුසානර් ෆාහ කරේ ෆදාන් ඒ බංගි කලිමතන් හම තකරාරු කොල්ලා හය්යාල සලා හය්යාල ෆලාහ කියාරුග ලා හවල වලා කුවත ඉල්ලා බිල්ලා දැන් බංගි නිමුනිම බංගි දුවා කියාලාෆ මුණු ගයන් අලාලාෆ දාගොත ඒ දාමිස්රාවක දියුමට්ටක මන්සිල දියුමට්ටක දතුරු ෆෂනි එහෙන් නමවෙස් හගීගතුග ඒ බංගීගේ කලිමතකුග එකියා හය්යාල සලාත් මත හය්යාල ෆලාහ මි දෙකලිමේ බලා ඉරුගා මීග මි කියනි කී කෙතෝ ඒ විස්න ඒ අසුගේ ඉජාබ දිනුමුගේ වාහකේ බලාරුගේ එමෙ බොඩ විස්නාලෙන් ජේකම කාලෝන ෆාහ කරකම කේ ඒ කාමියාබ ලිබිගතුම් හය්යාල සලාත් නමාදන් අවහන් අන්නාෂේ माने के हेंगोय में ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह क्या वत याम का कम कुंडा नोतो हमें हेम हय्याल फलाह कामयाब लिपिगत मन अवहंग अन्नाशे मिकनी अन्नाने रको अन्नाशे केनु ये तो बेणुगे रको अन्नाशे केनु में अन्नाने की अवहंग अन्नाशे එහෙන් වෙජ්ජියා ඒ වගුතුගේ ඒ ගෝවාලේ එයන් ඉජාබ දිනුම කමුගා වාණී එහෙන් හුරිහා කන්තක එක්කාරේක බහට්ටාෆ මිකමන් අවුන් माने कि एं इजाब दिन में कम का हकीकतुगा अमली गतुं इजाब दिन में कम गावान एहनम बहावी गतुं इजाब दिन में कम गावान ए अडो हालो बांगी गोमन तारो के अडो हाफ दिन नबी सल्लल्लाहु हदीस पसलगा बयान करवाफा वा गतुगा मतिं ए गते कं कुरुं ए बहावी गतुं बेले विधान एहनमस अमली गतुं एकं कुरुं कम गावानी ए हय्या अल सलात के बुना एच्चकं इजाब दिन में गतुं नमाद अवह තියුම් ඒ නබි අස්සසම සකලේක ෆානස් හයක් පුලුගේ එකලේක ෆානුගේ අමලි සුන්නත බලාරුගේ ෆෙන්නන් හුරි එගොත එයි බංගි ගෝවාඩේ වඩාගති මෙකලේක ෆානුගේ ඒ කුරවමුරේ මසක්කතෙන් හුට්ටවා ලෙම ෆහුග නමාදන් වඩාගන්නෙවි මිස්කිත වඩා නම ජමාතුක නමාද කරවි එහෙම එවිස්නුන් අරෝණ මිසයිකතකින් ගොල්චෙන්
Dr. me alum hama rodaga wahaga dakka iruga war ginan alum men aduwe kame rodaga hasakama mi alukan toga makka mi wahaga ta dekwe iruga war ginan aduwe in hadise mi qudusiya hadise ke gotu ga alum men hama sheikh bayan ko devwa mi ma Allah subhanahu wa ta'ala angwa fa kama rodawani ekalange khasa kurei fa kama mi alum men hama mi amusulun komme alukome ves mi qabul karweni alaya rabba de metuga wa kame ge gotu ehna mi gotam mi kam bayan kurei fa qudusiya hadise ke hadis kuro fa iruga bayan kuro wa fa wa iruga ma Allah subhanahu wa ta'ala roda ekalange hasa kurawa mi wani kivegen ba adami waranga suwale mi kivegen to Allahu ekalange zat fula roda khasa kurawa mi onnani qudsi hadise bayan kurawa onnani mihar mi dinu Allah subhanahu wa ta'ala farul kurawa fa ehin alukanta ka unum balala iruga enko me alukamaki emihaya muttamoge fardunna histawa kantatta emihe kan kurakan wotanu kurakan mihun ege kantatta misalaka agundu namaduge jamaat dakam gawanama mihunna fennana agundu misalaka hajju kolokan ada kurakam gawana mihunna fennana adi ginafara sadaga deetamas mihunna fennana hema sadagata ki biha sirun denje ecche enkama ikos agun men mi rode balala roda miyonnani ena roda hifagen horikan wata nunkan egeni ene ene hedde rabba de men misalaka debefuna ka agun roda hifagen horikan men egen eno to ane kiwege e agun ho me tamiri nuka no be fem puli hutta se fem puli no be agun mihun kitemra karika horikam ganes enos agun sirrun tanaka wade kotriya wade kamugawi name sadi fahane wade kamugawi ne saud fem boya sadi geterega mi ge mihun fennanne bogote bala almari hola kaicche kali kamugas no ekamen ne gene em ekam denodigamone Allah subhanahu wa ta'ala kama wative ekalange zat pulanika ekalange ettaka agun me kantatake dukom milani ennadu zatuga hudda kanta ede hudda zatuga hudda kanta kana dukol deme kana sheikh mamun goha ke ishara kori rodage taarif ennadu fajr sodi ko alekam falawisur isajja madandin ane mi kewma buima di shahwani kantataka di Allah subhanahu wa ta'ala eneya ekantata kurme ikhtiyar debba fa ekanta eta kamako ne durhelige mi hunna එම හගීකතුගේ එකම ටකා අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා එකලාගේ ذات පුලන් එරෝද ખાસ කරබහ මෙන්න එහෙම මෙන්නි දෙමක් තිශාර කර හදීස් කුල්ලු අමලි බුරාද බලහු ඉල්ලා සෞමු ෆයින්නහු ලී වනර්ජි බිහි ඉන්සානා ගහරිහා අමලි වනි එනේෂේ ඒ රෝද ෆියව එරෝද ජසා දෙමති අල්ලාහ් මිසාලක අවුන්ට දෝදමෝ කෙවුන් හුද්ද අවුන්ට මිසාලක දෝදමෝ කා මිෆිරිකම ගුණ ඉංගුන් හුද්ද adi dembes mi hudda hurihakame kurun hudda debba fayruges ekanta tawun mi druhelewne kibegen Allahu agonda mi amru kurevvi e musanware khale tiban Allah hattaka fajr sadi galekam falawisur resojuma dimeduga nuka noboy tima Allah tibayan hudda kurevvi kantattawge tereng gina kantattakun durhelegen hunnashe agon midannani labbayke jawab dif agon ekantattakun durhelegen humure agon eroda hifima ekalange zatfula ekalange eroda khasa kurapami wonnani ಅವನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮದ ಅವಾಗ ಜೀಫಾತಿ ಹಮ ದೆಬೆ ಫ್ಲನ್ಸ್ ಹಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗಂತಿ ದೆಬೆ ಬೇನು ತಿರ್ ಮೌದ್ ಮಾತಟ್ಟಕ ವರ ಪೊಡ ಶುಕ್ರದನ ಹದ ಅದೆ ಮಿ ದೀನಿ ಸವಾಲ್ ದ ಜವಾಬ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅದೆ ಇರಾದು ಕರೆಬೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾ ಹಕೋಸ್ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಮಿ ರಮದಾನ್ ಮಹುಗೆ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ದುವಾ ಹಕೋಸ್ ಇರಾದು ಕರೆಬೆ ಹತರ್ಗಡ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಳಗೊನ್ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ತಿ ಬೇಫುನ ಗೆನಸ್ತೇನ ಮಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕುರಿಯ ದಾಯಿರುಗ ತಿ ಬೇಫುನ ಅಳಗೊಮೆನ್ನ ಬ್ಯಾರಿ ವಡಾಗನ್ ತಿ ಬೇಫುಲಂಗೆ ಹಿಪ್ಪುಳುಗೋ ಫೆದೆ ಸವಾಲ್ ತಕ್ಕರೆ ಹಮಗೆ ಫುರ್ಸತ್ ಮಿ ವನಿ ಹುಳವಾಲೇಫ SMS medoerku sual fanon beenu fulwa be fulna e fursate sobe gulagen algomenge shehunna wahaka dakka e mawlumat hodam beenu wa be fulna e fursate esmi wani hulwa leifa SMS kurawani haten nuwedden hateren ashen eke number sual ekam gawani nam sual yuwafa gulalam beenu fulwa kam gawani nam nanjase uma foga SMS kurawani irat kurwe algomen hama kuriyan hori program tawge terege stie be fulnge sual takan hama jawab demun gendana ಅದೇ ಇರಾದು ಕರೆಬೆ ಮಾತಮಾವೆಸ್ ದೀನಿ ಸವಾಲ ಜವಾಬ್ ಆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕಾಕಿ ಬದ್ದು ಕೊಲ್ಮುಗ ಉಮ್ಮೀದುಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನಿಮ್ಮ ಅಲ್ಲ ಫಾಲ್ಗೊಮ್ಮೆ ವಕ್ಯಲಾನ